Oriri mutongoria wa bururi atanyitwo gukorwo agicera gitaru-ini gia gatagati wa bururi kuria kwirikanite ni gukorwo akiruguria tabarira itiganite. Mubunge wa Nyeri Town Ngonjiri Wambugu ni ateteire gikundi kia maminista aria meriga gucemania mukawa-ini wa Ramanda, akiuga micemanio iria ikoretwo igithie na mbere ikoretwo iri ya kwariria ndereti yegie tabarira cia uthii wa na mbere. Na ni muĩ ni gukoretwo na ndeto ya gutuika ati andu acio macemanagia nigetha meke nai. Turenda kumwira twi guku Kangari ithuĩ ta atongoria Mount Kenya andu matige kugaga twacemania twike uru undu andu aria angi nao macemanagia maticemanagia andu aria angi ona ithuĩ tucemanagia na tucemanagia nigetha twarie uhoro wa ukuria wa guku gwitu. Mari kanitha-ini wa ACCNS mwena wa Kangari Kigumo kaunti-ini ya Murang'a, ambunge aria manyitaga mbaru mutongoria wa bururi na ritwa kieleweke matongoretio ni mubunge wa Kigumo Wangari wa Mwaniki, murunawe wa Gatanga Joseph Duati, mubunge wa Kangema Muturi Kigano, mubunge wa Kasarani Masega Kuyo hamwe na mubunge wa Kiambu Gathoni wa Mucoba ni makomithitie mwaho wa ambunge aria makoretwo magiukirira gikundi kia ministers. We are all members of the ruling party. It has become very unfortunate that some of my colleagues are the ones who are leading the attacks against members of cabinet, permanent secretaries, secretary generals of our party. When you are in the ruling party, if you have a problem with government, you deal with it internally. You don't come to a podium and attack someone. Ambunge aya oho ni maugite ni maranyita mbaru mutongoria wa bururi hari kunina ciuthi cia kamari guku makiuga ona kambuni iria ikoretwo igithondeka njohi ciagirirwo ni kumurikwo. Mimi ni kusupport ile president alisema jana maneno ya gambling. Mimi na support president 100%. Vijana wetu wamepotea. President amekusema hizo mashini zote zifungwe. Pia mimi ningependa niulize president wetu hata zile viwanda industries zile zinapika pombe zifungwe kabisa. Maana hapa Murang'a tuko na shida sana. Mimi nimetoka Gatanga, nimepata vijana wengi wamelala chini kwa sababu ya pombe. Lakini ile muhimu hasa tushikilie serikali ikisema vijana wetu wanapotea katika hizi betting. It is true. Na oriri uhuthiri wa dawa cia kurefia na njohi njekera mukana ukoretwo wehiriirie matura-ini. Gathoni wa Mucoba ni andikithitie kwambikwo kwa bara ya kuhurana na ndamathi eno. Can we join hands so that campaign ya kupigana na mihadarati na dawa za kulevya ifike mashuleni, na sio tu mashuleni, ifike katika darasa la kwanza na la pili, tuanze hapo. Because most of the time when we are doing drug and addiction campaigns, we normally go to secondary schools, we go to colleges, we forget about the primary. Oho atongoria aya ni mahinyiririe bata wa mutongoria wa bururi kuheo gitio. President Tiere ni umwe na niguo twaheirwo mandate tuthie tumugitire. Koguo muona tukihituka tutire no ndungi no kuga undu uria mwega uria Ngai oigite akoiga Aroma 13 muteke muthamaki wa buru na ni undu nomo. Handu-ini ha Njata TV kuma Kigumo kaunti-ini ya Murang'a, ni Kanyoro wa Wanjiru.